Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski misli o dobru i zlu. Sloboda. Hoćeš li slobodu, onda prvo pokušaj osloboditi se sebe samog. Ako je u pogledu znanja važilo kao vrhovno pravilo poznaj sebe samog, to u pogledu morala važi kao vrhovno pravilo oslobodi se sebe samog. Hoćeš li da dođeš do slobode revolucijom, onda podigni revoluciju protiv sebe samog i uvidjet ćeš da su sve druge revolucije izlišne. Hoćeš li da dođeš do slobode ratom, onda povedi rat prvo protiv sebe samog, pa ako ovaj rat uspešno okončaš, uvidjet ćeš da su svi drugi ratovi izlišni. Veliš da hoćeš slobodu, onda moraš stati uz Boga protiv sebe i protiv sveta. Prvo protiv sebe, jer u tebi je i glavno bojište protiv sveta. Ako pobediš svet tu u sebi na glavnom bojištu, pobedio si ga na svim linijama. Ako ga pak pobediš na svim linijama, a ne pobediš ga u sebi samom, on će ostati nepobeđen u svojoj glavnoj tvrđavi. Ako ne pobediš sebe, ti ćeš svim svojim ostalim naporima uspeti jedino da uskačeš iz jedne tamnice u drugu, iz jednog kaveza u drugi. Sloboda društvena i sloboda nacionalna i sloboda državna i sloboda internacionalna, bez oslobađanja od sebe samog, samo su zavodljiva i lažljiva imena raznih tamnica, raznolikih kaveza. Oslobodi se sebe samog i bit ćeš van svih tamnica i svih kaveza. Kada sužanj hoće da pobegne iz tamnice, on se ne trudi prvo da poruši zidove oko tamnice, nego najpre da poruši zid svoje tamničke ćelije.